Whatalo whātou tātou reporti nei whaino tu whāta Selo Radio Samoa mō lau whawhunganga. O whailo mai se reporti o ni sa ililinga mai loilonga na whaatino i le to ese Waikato, ma o leo whamau na i le telo whawhitauli o lea whalipuipui le Spring Hill. O ia whawhitauli malu i tau e au whiai tūlanga o le whaingo whia lea o na maua e pangotau whala au whasaina i to tono le whalipuipui. O le le o sela ma potu e no nofo ai pangota. Mai le ngata i lea, ae o le foi o amionga ma whaatinonga, a tangata whaingaluenga o lo mulmawina. Whamaunia i nei sa ililinga a le office o le inspectorate, wa lima tausanga e le itoi whaia lava ni suenga o le tangwhiai o whala au whaasaina, po le on-site drug testing a pangota. O isi pangota o whamauina le lava o lava po ofu e whaonga i le aso ma le aso. Le ia e whaonga mo le ufiufiai o moenga e momoea i le po. Ma tūlanga wha le tono o mea ai, e a ai i lato o lo ta fie le to ese. I wha maunga e peona lipo tia mai le te o wha wamaloa New Zealand. Na mua i wha tūlanga lea whalipuipui e ta fie ai le ono se lau 5 o pangota ua wha maonia, ma wha asala atu i le tūla fono. A peita ua wha mawina e silia ma le vanu se lau pangota o lo ta fie i lea whalipuipui. To tele o i lato o lo ta fia le vaenga leu, e tali ai o lato mta upu, po le vaenga ua ta o le remand. Ua whamanino mai le au nanga o whalpuipui mai toi fuataina, o le tele o nei whaafitauli ua mai a fo ia, e pei o le toi whaatu langa ai o suenga o le tango fio whala au whasaina, ma o leana a mata whaatino mai leanga i le whai ungo le tausanga tāluai lua o lua 5, ma le whaapopo atu ai o sui whaingaluenga e whase fulma le 5. Ua whamaunia mai le whale o loa le Woolworths, New Zealand, o lo tu mau pele whaatauina ato whamoa i o lātou la, ma lo lava matotoe mo le whaatau ngā le mamalu lau tele. E ui o lo whailo mai tūlango le ono awhia i o manulele ma moa i le whaamai o le H5N1 bird flu. Mo le sila fio le taiminei ua ngai le company tele o le Mainland Poultry, e pui le silia ma le 5 o lātou moa, ai meise o moa ta aloa il whanua po free range hens, e ala le tau fio moa i to tono fale e pui ai ma le ono a fia. Ua whamanino e le Ministry of Primary Industries po le MPI, i le taiminei e le o iai se moa o pā moa wa a fia il whamai, ma o lo saunga le mupea le tau mawhaino wha moa ma a ano moa. Ua whailoa fo le company e le o iai se suinga i tūlango le sapalai po le tau o wha moa i le taiminei. Iniso tala, wamana ia nei le tautua se tasio whaia onga i au kilani saute. Ona o lana ngā luenga i le una ia o onga wha Maori. Ma le langolango ino whanau e ia a fianga tū mau le soifua. Ai maisa i lato wa fie le mai o ta o le autism. O le atama i tai o se alo Samoa, ma e suafa i atua vai tūpaea po tūpaea. E mai whale alili ma o se ua matua i le lei lava lana tautala i le ngangana Maori. E pei ona le lei foi ona tautala i le ngangana Samoa. O lo avea nei o ia mawhaia onga i le te whare kura o tāmaki ki te tonga i manurewa. Ma e whamauina le ngalue malosi o le alo Samoa e whesoswani atu i whanau e ia a fianga tu maur soifua. I lo lato wola o auina i tutonu se si o se amanga e whaavae le i le anga nuu ma le ngangana Maori. Ta ua reporti a o le ianga i atu e a mata o na ia o auina o whanau i le tūlanga lua. Sa ngalue o ia i le te ata whai ko hangareo. Ma e whapea o i lena a matai o na wha o Sofia, lona tangata e whesoswani i whanau e i a whianga tu maur soifua. Ia maua pea e ia whanau le avanoa e a o ngai, por vaenga wata o le inclusive education. Whailo reporting whasala launga i le ngata ina fia tele leta maita e whesoswani i whanau e a o le anga nu Maori. Ai ua te le fo i le sao o le alo le whaola o laino o le anga nuu. Ta wala mai se tasi o whaatasinga ma tau vanga tele i tutono New Zealand. O whaingo ino le kapahaka. E peo na ia tausini o ai i le kiranga tira. Mo se tasi o vaenga o ilonga. Ua whaingo ina o le te iti kaurangi mai Waikato. Whaamanino o tawai o se tasi e mai le ainga ilonga i ta alonga lakapi. Ma o whaalia foi o ona uso nisi ilonga na tausini o i ta alonga lakapi pai a New Zealand. Mai tala mulmuli o lo i aile li pa le mio Samoa. La ulia le maliatoa le watea po la taivao for C. Schmidt i New Zealand i le nei vaiaso.
Ma ua whaamawina le whailoa i ato le li palemia. Ma tangata whaingaluenga o le pokalami o le Recognized Seasonal Employer po le RSE. Po o tangata whaingaluenga whaavaitaimi. Mai whaamawina le asiaia le li palemia o tangata whaingaluenga i Napier. Ma o se asinga na whaafafonga i aile tai o le atunuu. O i whina ngalo company i whatatau lea i le sao tau o tangata Samoa i ngaluenga tau whaatoanga. Ta ua foi na toi whaailo lava i le palemia fuafuanga o le whaititia lea o le au whai o tangata Samoa e au wai mai i le po kalame o le RSE. Ma le whaafe anga i le toluafe i tau sanga taitasi. O le vayasa foi le nei na whailoa i atu ai le taitai i le li palemia o New Zealand. Ia tui sinave maulumato otua Christopher Luxon i Wellingtone au le ia ngai atu mamalanga atu i Blenheim e whailoa i atu i nisi o tangata whaingaluenga Samoa. O nisi nao tātou reporti o mwhaina tu whaatasia la Radio Samoa mō le nei tū lao le aso whaafatai whaafonga mai tō whaasoifua.